a week ya me could tell me say. Okay. We a sign back what I was a gun for. On mama ni who ye papa. Because we give the probably because we give home say in summer woman in my dear channel. I don't suppose. Na ye baby yenitino. Nye besati ehun ni mabia. I bet say say e no aba. Na dia me hu ye ni. Okay. Me hu say na aboa bi afri epunase. Ya ni be ba no me hu say aboa bi afri epunase. Mema obibia akwaba shonkon ede eba Adom channel so me kase Adom channel no adum say want to me enter ke I ensem no ye de ba wa wotakla enye yi na chese mo amunim se ensem no de dum esukọ ena ya pe ensem no nyina ne pomasibre ede amamo se ne se na efata na ye o mayimu a chese Christopher obibiara nim se ewiye no e ba bedra na se ebrebi ebebedra sa brenno no chese ye enwoma ani ebedane enwoma ebesesa a ye nyina ye wo twen mu a ye twen se Kristo maye tosu mienu no ebetimi aba na aso obusa wo se den na wo ya enu ntine ebema ne maye no so wo ba wo wontimi enkobi anasa ensem no wada adwene ho wasusu wo kasa e de afa ho anasa wo pe eye emu enchiremu ehunu se wa brobo na wo bo no anyem bia ese na etne na efata se emaye tosu mienu no won so wonye eye yira ba anan enwoma echire anasa enwoma ebedra na dim ama wahunu se ewiye mbre no aduro no ebia na wonnim nwoma ekoso so ebia na won hyede hu se eno eka ho ebia busia enesansem no ene yesi eho enkonya tese yede eba ababa somo na menkyere eye eho no mayenche ye ho embra ne ba madam abedofo edi atrum. Yona abusia we dia menchere eye ehono odi for Hayford ewa hanoma mene no ene ye papa Evangelist Anderson womo ewa ha chese ene enkomotwetwe no womo mienu ena mene womo ebekọ sanse benu wo we asua emia ena tikro so enko eye edina odi for mo akwaba bacho ye na bibia bokọ di adom na wo so e nyame adom eso me ho ye Evangelist bibia da no kwanso wano oh nyame wi mo we dey na ye bo edi ewra ensem odi for den nyame e kan den na ye Ghana for enhwehunu anase science a wo de wo se enche chese ewiye bre no edura enisa sign ba ko a ewo se Ghana fo ema omoni eba ho okay ewo se ema Ghana fo hunu se ye ben ewiye no eye week ya me kuta o me se okay we e sign ba ko a ewo se Ghana fo omumma moni hu ye papa because we give the probably because we give our home say in summer woman ni ma di echebe no edoso pa edoso ye papa na e de ni probably because ye jo na je se ne say mu na je se hu be nya se ye bedo e di ewra eye emu ana hu be nya papa okay hu be nya yo na we odi for wa ma ye ehunu se eye wigi yembra eye yensem no eso enoma BSC enoma ekoso enoma ba chese Ghana for etna se na wo mo edwen ho anase wo mo esusu a ebi yo ha o kan o nyame no wo beba o tetrogo so krampa anka wa ba ababa bedru ebi no dodo na ekasa de fa mo se eye covid a eba ye yi krampo no eye nyame kokobo a wo de ebo eye wo manfo no kure ben na ewu no kure ewo mo ni se senya amanfo e kan se senyame anka obeba anka ba na o tetrogo supo a anka wo ba ba den abedru na adiba ho a ema etu eprepia ye refi eni dia twosem no kan se eya na nipa bebre fam atwini enko ne ma bi ho na dia twosem so kan bia so ye nokware na ohwe dia asi ewo Sodom and Gomorrah enu eye one of the sign e was nipa bebre eni etmiere emba ho na ohwe dia asi wo Noah emre susu no is one of the sign e betumi asi ewo yemre so atene dibuta enti when na emma yehunu se ewiye mremu na yewo yi na bibia betu yesi
bibia betumi asi na ye ka ne saa ye yare anase how eba ejina ho ema eden anase no den na e kasa e defa eye ewe yemre no ye wo yare bi wo ho a eba ye nyina ye nim se yare die etaba be yare bi wo ho a eba eye sign bi a e kire se ewe ye na du. Oh, okay. Na no den na be mo wo hu se yare we say na e pe akire anase the sign eni yare bi ti se covered ya eba ya ye nyina ye ni hu yi fili gadoji se na nipa bebere ahwere ho nkwa na enam shumponti ama se sia mpon ye si ye wo mpanye bi when nyina ye one of the sign ya e chere ye ba e chere se we ye na du ba nipa bebere adwene ba sir I'm telling you evangelist yen share ye yare a eba ye eba no denti na ye se ade a ema ye hu se ewiyembre na nyame ambokoko amfamfa ye ne nko adinfo anase mo amuka ne se paka no ho na emum eba mpofiri mu abra na ye nheda eyi yare we onyame na nasem so be kokko ekwan ben so because ya tisa so for ka ho onyame na nadifo so nasem be ka fo so ebo man kokko ye ready bi ewo Matthew chapter 24 okay the verse number 2 going. Okay. Yesu ti ho. Ena asuafo no ekọ Yesu nchen. Ena obuza you say na ochechefo ede ebe na ebe ewi asen de ewi na ewi asen center ni tini. Okay. Ena Yesu nyanto bose ebobo ensem a esisi a kise ewi asen ade aba wie. Okay. Na yare a enadule de e kam. Okay. Oti agoma na se. Enu ntini wose se yele bi o ha eba nipa ebe wu ebe pa mu adro ye nya anu adro okay enu si a yensenche na me wade mbe wo se ewiase no ekwa wie okay na ne ntia ne mbe se onyame nam na di fo so onyame nam ne nko so eka kire ne ma se san mo ebe disi ewo Deuteronomy 28 okay Deuteronomy 28 the verse number 54 going onyame nam na se mu eka kire se ye ntia o me wade asem yemfa sem no enyeduma yemu empanifo yenu nyema temu sense no na ma sem so enye sa obeto yale apeti o wiase nyina obeto yale apeti o man Israel obeto yale apeti o man Ghana sa yale no yenyina ho de aduro say yare ba ye covid ba ye de mpane aba ye won di na chese no ye the sign because adura ba duro ni ho no dia na ye ka say ejina ho man no kura o mi say aduro no enye secure say o fire yale ni awa no ma na kesa ko okay enye secure up to now yenya ko yenya adura e kio ko okay eno chere say e sign e chere say you are saying up to now obie ni wa waso woye doctor upon doctor obo doctorate PhD waso o covid okay obie ti mai na eno ma ba nyina personal ba nyina ma so anreke okay ebe uwo na do no ebe so sinu but no matter what you do okay eti yense na je say US ni ko wiye enti no yen go back to the tempon bo be ko panda no and the adifo e kenya nyasem asofo kenya nyasem TV so TV e kenya nyasem marketplace e kenya nyasem and go forward mpo bi say ye be di ko fusi kedi enu nti konsem na onyame na asemu dia e dia ma asofo dem adifo say on fa to man no on man ma on ma so yere en go go nim say orifo be fake when say o kan na sema o prescribe bi na ade ajedi enti onyame na ne bi force ne ko so e kan sam no tell man but man a for mo so ayere okay evangelist ye beda ye wase ye beba osu ebe odifo with yare ya eba ye say eba ye hu ye say de na enoma esi elko but ye share right now anu abra eye ase enisa enunti ye betimi aka say wo man yi yetimi aso eye anu ana yare anse na yare be ba ya na se yare ni ba ya me ka sabi ba bebre na bi na mba so okay na asem ya me ka aniye se esense ewiye no aduru nti na ye ba ewiye nti no nye be sati ehun ni ma bia ebe kire yen se ewiye no aba na dia me hu ye ni okay me hu se na aboa bi afri epunase ya no be ba ya no me hu se aboa bi afri epunase
yine numa na vapa na fu nimba no enu na ye sa yare ya etupiti wi asa nyara okay enti we nyina ye wa ye nyama bia che ye nse de bia ye kono de bia ye kono ye du de bia ho ye tupa ho ye true na odifo wo ka ne sa ya de ye wo mayimu es ebedi atese e wo mayi emu e ma nkofo nyinya bi ye ka ne se hepatitis B no so ba ye beti ne hugu monte so ana nkofo nya bi enti sa enu ni nyina no se ye gina so ka se yade bi e banye ntimi so because ebesi sa break e se duro eni wo no se no so se beka se ye kwanko da so e wo ho no ye beti ye gina so ka se brain so no e ye enu bi ama na ye enye normal yare na aba me da say what was say okay uka e asiri bi so say yare ko bebre na wo boso yi yeah e wo master ye e wo ha ye ento ase yes so ano enti we no so enye normal sa yare ya abai enye normal ti say na other ones bi tie date ya enye normal ni say because Ebola kwa bai no say ye hu bi but cover ye kai asama ni homre so bi enkoy na date ya ema sa cover ana say yare abaye ho o man mu ani biasa fa na nyina ni say yare pede ba ya yesi obiara enwo pani okay obia it is a compulsory say I was obia wo pani nampo wa ho pani mpo a otuminya access to ye bia wo beko I know was so be hu say okay the bia say yare di ye ko e ho etu na eno se na ye riba abonti na ba ka kire etiefo na afia okay na che say ye pani enu mu no eni kwansi ye wana tie meme die to me no okay me to me nka say e ma ye ngo okay because aban aka kire say ye ngo pani me to me nka kire etiefo say enko wo pani no okay e say na je say me mfa ni die ni buo e ma mpanefo no okay but a son say e ye sunsun semoti sanka e ye minko anka aban be timase okay na nka aban mi ni aya twene dia okay ka mesre se ka pani no ka ni kwan se ye wo sanka ban no be ya twene e ya disere na be to ban ni o matimi ehu be bia wo kasa se ba anka be kuma yas pani no ka ma ye wo Odifo yare dodo na aba ama ya wo eye eho empane den na dan sonko wo we hu a enu nti no ye de enhye ato eye eho won se yare aba no yare ba ye no doctors mpo a mo nimdifuo a mo mpo no e wo nyansam hwehwemu no o mo mpo no o mo antuni anya ne easy ebi kwa wi yeah doctors ni bi kwa wi nurses ni bi kwa wi na o se kwa ye fa so ma yare e ba ye no enu na kire o se yare no enye yare bi keke ti se oda yare ya e ba ya ye nyina ye nim se e da so wo ho okay ba yare die e o bibi ti na ba ye odifo e besa aba so ni aba be hu bibi kuro na nam so nti a ye yare we e ba na evangelist me ba ye wo so enno ye hwe ye wo man yi emu anase ye hwe se de enoma elko e wa amangodo eso ene ye meya yare ba ye obi eni ho no ma wo fa na hoguno eso obi eni ho a wo fa na easy wo mu kwabo ma na ye di no smart ye hwe na je say hand sanitizer anamo a na ebi wo ho na enu do offices a wo se ensuo Veronica bucket is one na obi a de enkoro eye ne nsa hu ne se eye we no ma ye hunu ha wa ye besi di ye hu ni nebom enye wo ha bi na de ba enua ba eye ba how ene de ba eye kokobo ti uni kan bo yare ahodo bi e de kan esi atwam influencer ba yeah impo cholera ebe ye pandemic yeah is eba na enuma we nyina no eye esensenye e kire awe no but onyame etwen ye bi emre bensa emre no ye fa ni grace period adombre ti ni sabre wo pa che se wa adombre mu ana sabre mi wa adombre mu ti abra onya nwule abra covid no enchi wo ma onwule anase yale bia eni adu enchi wo ma onwule abra unni cruise anunu anase unni kwaje ma akran de wo grace period okay it say yale we nyina ye no ma e kire se je fa sisi ho hwe yale we si ye no ye ho China
Chinese for about 99% omoni yakoponi. Okay. More na any nyamsumuni. Okay. But salary you buy no na for muti chin patrosem. Ama ho do bebre so na omoni nyamni nyana na oma ase ensu. No musu. Bible why? Biya Bible. Afei amaya import some of Arab countries. No muti chin nyanyase. Okay. Biya Bible. Ya twon no mo nyina jai umpaye esu ferade. E chere se nipa odwodidi a wo se tin sisi o ma ka biebre no. Enu ti no ye wi ho be se tue na mo tesi afa. Ene sa Jari ya abeye a chese ye odifo ka se enya de se ko na ne ye na etin obi a na ebetimi enya no. Nukure ni enyo be betumi nya no. Nti se enye obi ade a na kokobo no no ne de ehin. Na enyo be betumi nya no. Because enyame a no me hu ne so o na chese ade a o mo kan enya no kore. Because meti anu mi anase se bibi ni na se ye chicken pox abana eguwe na engumi a me njindi enti me hu ne se o ebi a wo mu akodu wo mu bibi boni bi na chese ene wo mu mojanfa ene amasa anyoma na gu eye wo mu enti se me ma enya bia ne na akokobo no eno ne de en de o mi se onyame e wo mle ene na emu bia. Okay. Ena o kan John 10 onyame se o no ne de ena ne de so eni mo sa. You understand? It is a eba now wo nebia na I indicated myself we on a media it ko susu na me ye e se evangelist e ko pa na mega asema wo kan so ba se wo mo manya bie no mo nya nya media e ko asa na mega se no e yen senchene a jale bi as Israel e kun mo on a media nyina o mo me nya media no o kwa ne ka o. Okay. E jale we according to Jeremiah 9 verse 22 to 24. Bible say, e we bi mre no enipa be wu atum wanten sasa be enwa. Bible say be no obeti go obi ayi. Yeah. You understand? And everybody see Germany and other Europe countries. Yeah. Sweet by bia o hu bia. Enipa wu samo enipa over 1,000, enipa over billions. Ah, the whole world is here. Etu yale no ebe chew. Na se mpo unya nkwa na onyame e de ko bu na e o say come back to Jesus. Na say show na wu na say nyame na because in the Bible is one pedi boye ni ewu enti so de ne ba chena nipa ne be ko owo mu na wa ma ye hu san nipa we na say onye nyame de na say nyame ofo ase ye oye ni mu ana say den ye ntiase because oba ma de boye fo ade nti na nke ye wo mu no ko be de onyame e principle God. Okay. Onyame chite bone ba but oye bone adu. Okay. Enti the more na yare na ba egunkum nipa over billions no na or the bon kai say wo boni man such e na odi for boni kan say ade we eni be ko say mu eni be ko jam eni be ko mani hu odi fa ka say mu ade te be focus say odi onya so na ide akasa. Okay. Na edi de ka wa to ye nan na obi no ma me da na ye hu say normal exactly we nyina e yes engineer edi ma say wa what ye bia eni onyanya sem enkon hwofiri yo evangelist e besan about so odifo they say ya die yi ehe na de oye o man no elko because say binum hu ni say wo mo afiri mu afi ya vaccine binum so ombe wo binum so wo mo enye den enwo with yeah say ye bewo say ye wo ehe na de ye elko then na ye nhwe ni mu ahead dia the biari edi ye ko eni. Okay. Ye wo oman miensa ti asema me ba kan yo. Okay. Wei eye dia sunsun da di kire ye wo man miensa asese me no kasa ye. Oman ba ko eye Italy. Okay. Oman ba ko eye America. Okay. Oman ba ko eye England. Say Ghana come. And I just say ye tire didi. Oh nya botere. Eye oman 4. Hey, see, I was me and son. I don't know do for Sunday back come. Italy, Italy, Germany, any England. Okay. Oman miensa yi. Aka oman ba ko a ebeka ho amaye hunu se ampa. We are heading towards the end time. Na sama no e oga. Ye maya
Before send saying then I will park because as some okay my dream ya make sense me ya sure say I phone so wo mo eti wo no so no enya de say wo mo be hye that ase because say o mind me nsa wo bo wo mo edi ama ya hu na wo ka say ba ku be ka hu na eno no wo my Ghana na o patch the same one say ko gay asem be peja o my mo yeah very man be ma worry yeah any man ma worry once e be man hum e ba man hum re so o my mo e ma obi aba bonti be ka ho he ama e da so ere e choki wo ho penifoni bi ni be kan say yen jintu bi no so ka say wan yen jintu enu na e che be bia o my Ghana any o my mi esa me bomodi no e bi e ko for still and no be shed and done our council ye. I'm telling you the truth. And Sababano, and yet easy. Sure, cover there by one. Nyami shed up on ye chaff, if you put in. Okay, that is a woman who you know a year to say, woman yan teten, and yami a who was. And one and to say, I can't be of course, right? Remember, another because a bright enemy, a bit more deep body, a bit more bad, a bit more yan, just saying him saying, I made you a didn't penny soon. And Luna, a bad disguise, a coco, and a young coupon. What other sema? Other sema. Na say a coco, I didn't know any woman in our ends, Nancy. A whole number gun of one shed dancing some Nasia. Even who say a camera saying your menu, a beer way you and answer what your bias because a coco bomb and I would the air bow. Boy and coco, no, my young a say, but some we a beer for one. Now Bible now so and cassa and so I say. Then in Jeep, the boy me a woman. Not and no, saying your patient. Only say, assembly see or my mo. Okay. 3rd June, in Suka Semi to my mo. Yeah, Emma a jaff from poor Emma of we. No credit. I didn't think I go near my in an air coffee. Okay. And Sam Kofuna among Koyeno. And you say, yeah, tea, and I say, yeah, young Ebiana, yea, Bolivia near. Okay. But a coco and I did it. What boy, yea. Somebody no crime was also one for insurance area siblings. I know the name saying ideas or a or boy him say I had to wrench him the toy. Fear, who now who knows are. But a year after them and said, I'll come At a wrench. after the sanity. Okay. And yet, Yami, see, Yami didn't pay F baby. Okay. And go baby. Yes, see what should and go around. Ah, Lord to pay any Abraham penny, Yami, a Jew. Is it a bit near Basse? Fear, the air cost you wrong. A bit near Basse. Fear, Yami bet near a bit near Basse, Yami Petrini, Baku Ghana, Hawana. You do not just all patches or tea won't nana. Oh, So, see, I remember about one when I just said, Mummy, I want what he said, I said, America. Okay. Miss ABC will know what lot emulation. Yeah. Show me Gomora. And Noah emulation. Noah Boko for 120 days. Yes. Yes, sorry, Nipanti. 20 years Nipanti. Noah, any ma, only nipa 80 per rather can. And Sanipa 80 no, Yamia someone over or baby some say another nipa. Abba. I'm multiply, okay. Noah nipa 80 na, omunya, almost said, Yami said your more, omuna ye and nipa, a woo yasin na ye. And you see, come baby, I buy ya, you know, you say, I didn't kick him. And I'm telling you, say, and yet I will be kicked. Okay. Because panning the poor yellow puno, a walk. As some a walk. The book of Revelation chapter number 13 down, a cassava. Okay. And yes, we big a car. You don't get a say, oh, a cover number of your open, and I make a cast as a binding by actually. And you understand, Mr. Bino. Meet me, Cassadia, a bind the abiding yellow, a money yet. A bind the abiding. Okay. You know, you Pupes can see my mum penny. Any nabachi, nabachi, but Sankayemia, Nanka, Abanibet from the angle at which I am coming from, the perspectives at which I'm coming from, Sakababetia, Kamesrese, Kakoba di Panino, Muamadi Kaya.
Assemble. Odifo and se bi wo no ma ye se yentimi biebie ni nyina so ha I said the Bible no crack I say no maybe or differ no crack dey hintam enye bibia na mu evangelist ye nim ya kan Bible ni hu ne say rapture beba ansana ye de die chire so den aba nti say edrum mebi ana ye tete say ebedrum mebi no enya de say say owo mark bia untimi enye den ento ade untimi nye say eno na ema dodo na ade wo madwen ba Ghana for dodo na ebuso say into so wo betimi aka anaso betimi de wo mo say wo bo aka say COVID yi say enu ntimi say wo kwa bebe wo say wo nkura sa card no is in that time no ene e wa na ene say ye hu no rapture no na mo ye hu de achire na na say biblically it is true. Okay. Now say do for kind esusu wasem o make say be o scriptures have been fulfilled already. Okay. And you were just seconds. See what I'm saying. According to Revelation 12:13, or say, now, a no man is 6 is the mark of the beast. Yeah. And now I can say, the whole world, America, equal political power. Okay. Rome, equal religious power. Okay. America, never can go. US nothing. Sure, the mark of the beast actually say, ultimate talk, ultimate tongue, ultimate be, ultimate go. Young COVID panini was in Simi. May last year, that was like I'm called Austria. Okay. You couldn't do money. I'm was now. Ultimate in that airport. I can myself say one more was now. Ultimate bank. Yeah. Uncloud cardia. It will do maybe pa social carding who have access. So what is already. I know my echo swap. And kitten no. Echa will say biblically is 666. Any question depending name the can. Okay. When the school in there. Okay. When you see, when you see. When you onyanko pasel see. Na say we say enti ase Ghana for do na ebusa say rapture ne enya mbabi mu ana. Rapture ne alumni e. Ese ye hu ohim ye. I'm sure there. Think I don't know asofo ni chire ma ye hu ni say one oyire da hon ma na ehwim ba ko ne ye ko e na obi ada na osori aso waso. Onyanya sem o kasa na awu. Okay. Abla one ohokafo e wo dem na ade bechi na ba ku wo jawo na onkwada any rapture. And then rapture. Really just should no. Yes. And I'm say shimbre. But say wonu kunti na say be be say owu a wo hu ni bi. Hu ni bi. Onyankopon wa ba ma ohimbe na ba ma. Oh, okay. Enti adobu nsem a. Onya sam kan. Nipa ni wu a okọ heaven na say na no. Nipa ni wu a it depends on ni nyankopon how that person connected with God. Okay, evangelist member aye also ebi. Odifo ensem a ekoso Ghana for person wo mu ehun because yenim say ehwimbre no wo mo etene no na ye ba be hwim enti se me ni me kunu da ho no ma na se me ni me ba da ho na se me sori na me ba ewa na se me ba no wotene chen me na se sen because according to evangelist asem me say wo nchire mu yi say se wakoyo odifo mama ka se be chere asem evangelist kai eye sunsun sem na Africa ka say eye sunsun eye biblical. Okay. But the equation for some of be a church like say no e na bebre na hu equation for some church like say. Okay. Rapture ne say wo wen na say onyankopon na ba ma no. Yes Lord. E rapture no. E shimle no. Osina benu enna ba ko e be hwe ba ko. Ako a kire say mo mienu nampo na ba ko tofo no atnya so bi ma. Ako. Eno ani ohwimbre. Eno ani ohwimbre mo. Nipa mienu pe na onyankopon before Jesus buy him nipa mienu pe na ehwire mu de koy. Apart from Jesus Christ. Okay. Nipa 3. Say we Jesus woman, nipa 2. Okay. Noah and Elijah. Nipa mienu pe na epeja mo koy. Enoch. Elijah. And I'm Melchizedek. Enoch, Elijah, Melchizedek. And the Old Testament. Omo. But Jesus you know if onu die ohunwo.
Osafie mu koy. Asa that me eso no kwa so awo no. Omo ni Jesus e dey so back because go to 2 Corinthians 12 no. 2 Corinthians 12 the verse that we go in. I was say ye osuro ma ko Miesa. Your third heaven. Yeah. You understand? It's as baby obi aso e dey. Ye ka say me say paradise. Ye ka say bia owa okoho. Paradise no enye say na ye hu nu say na eti. It is between the heavens and the earth. We call it interface. Yes. Okay. Between the heavens and the earth, and from paradise. The nipa wa e wona oko. Nipa ko heaven. Ene ne abusuafo said the mo amasun a mo tensem no ebie no eno no ene ye biebie no ma eni so me gidi ye se wo ho no mo anate se wo susu wa ma wani ada wo ai said the ensem no ekọ no wo nsem bisa fa utwere dua na che se fa wo kratare na chiro comment section ho no se wa winim wo phone no anu utwere dua no wa yin to the type na the comments no fa bra comment section ho no na yan kenkan emfa emma because me gidi ye se wo pe ehunu eye enwoma wo betimi de ehunu se ade we ya me ye me ye adru ehefa anase sign na me hu no den na epa a kire se de na nki yenim ya share ye videos ya share mfonyi yes ya na wukunu no yire da hon ma na ehwim ba akokọ na yi no sa enye sa na sa enwoma no mu enchire mu etintie ne ye biebie eye enwunti wo so wa adwinchire bi nsem se bia na watimi e de aba e wo comment section ho no na ya kenkan e de ama na chese nkomo no am e na ye toa eye eso enu na ene odifo with eye enwoma elkoi o ma ya hunu se enwoma bi esi ana elbo kokko Ghana for ya adwuna amaso ye ni amaso e na say ye sanso so edi we abo eye kokko enti with eye covid yi e free wo no ma den biem na besan ya ba be another kokko ba na se kokko bo bi ya eni wo biem na je say eno anu no ye awie ye mre no asia enisa hwe covid ye chi no there's another third wave e besaba no so ye yare e be fam frama musa na se the third wave no bi wo nti ase enu so ye yare a e besaba ba emba sese na covid ba ne be ba sese enu ye be ko ho tori for wa na ejina hi ye jina kwenti fi ye be ko ho ye be ko ho e ya mo wura mo prekwen hwe won se odi ka bobo yare bebre ya e baaye yeah se HIV baaye e besin Maria ba e besin yare bebre Ebola e ba besin e na ese ye do covid emre okay se na yare we nyina ba ya e bi wo ho e bi abesin na covid so aba na no so wo ho yi sa na e bi su e nkwa so ba ebi so na nkwan so ba yen hwe ni mu 2 years to come 3 years to come 6 months and as sen na you ahobua no se do obi asi aboa na ati aba enchekura eno no ano be ye din dia chen covid ano be ye din cross covid me catch it revolution kai ano be din cross covid eno no e be ti se senia bees wow mobro just a bitiwa so na e hon mo sara the third wave na ba mo sara bebe oh not just a buy in the form of air balls balls oh okay eno bi na esi wo Egypt no just a kuro tutu chomafo no what is guy no abusuafo na just enwoma ebo enwoma eba nti ne wo ho no aboso because said ye hu no ne said ye tete no odifo chire ma na said ye ba chire no eno no na se ye ne say evangelist se ye kokobo ene nyamede eba eno odi afa ba koso wanya eye nipa wo pe wo mo se wo ma dwen sachira wo dey afa different ones so na eno so aba na odi afa we susu na eno so den e dey aba den na mo asofo no mo so mo nye ye no nti e ma eye nsempaka ni ndro chire no credit say obia or ministry of God you either as an evangelist either as an apostle either as a prophet either as a teacher or pastor
Obia eye na for mu die e dia bo nya medwuma. Obia eye na for mu die because somebody don't say yenkwa wiase amanaman nyina enkobo sema no rotini. Na okela obegie di no. Yemu no su evanse ejabo na ngodi mo. Na okan back 16 wa say wona obegie asem sene be dey. Enne e kwan be osu na oman Ghana omatima mo. Omuhuni say odifo bia e fake. Omuhuni say osofo bia e kale preacher come de no. Omuhuni say onyanya sema e bola. Omuhuni say eja ko school. Omuhuni say ebe osika. Omuhuni say ebedru pepensu bia wade no ho. Ejonfo nya say e enya hwe. Alena e kum yen ene ma yen hu say ye kan nya say back. Asem de ye ka pa. Mo kapa na how many times now I asofo etimi e preach about salvation? There be a asofo e preach salvation. There are Noah e preach 125 good years. Okay. You won't perform about that to say, oh, Noah, oh, diablo. Oh, Noah, pass out 180. Oh, Noah, pass out Niska. We say Noah, ushu bako. What the visa? Noah, pass out what are the TV. And then when you remember you, the next media or more physical appearance. I was saying because who share Bible no was see me Benjamin Chenya nya me be di ye na me show ye bia wo di gina ha wo kasa asem na dia chem na sentu maguna she wa na je say wo ba je say unya me be no I just about when say Jesus Christ buy dey tia ono ani mindful na gina tun enu ni popo ba ko pe na she woni be bi pu na re okay shenin tade po a o she but say I was say mo lifestyle na e ma ni so okay say nyame no wo hira dia e na wo say wo a wo gina mu asena mu si ni wo so wo hira eno na metimi enye de dia hu so okay e nyame so me be na ono so ba be hira woni nyame hira according to 1 John chapter 2 verse number 16 Bible say adia o de hye ne mabo ebo e hye de ma Christopher osofo odifo and then what is called eternal life. It's they call the mention for the first one. Eternal life. Okay. Dankwa. And then material things. And then matadi. And then me free. Me wonkwa. Okay. And until now the four this is supposed to be or the four was canino. Was canino one more baby. Impossible. Granny and come up with Pacho enye bi ni case ni papa yi wasi oheni no sabi enka man di na wo na improper I was we na wo ba ko enya nkwaji oko aruku ba ko tete ba ko so I was say ba ko busa na ko say o ajenkwa e bia ka ma se ko sa mo nkrofo bia o mu wasa ti dewe mu wasi ma nko because we wo adifo won evangelist for wa omo kan masem e mpo se o fla sama be kan de mi de o ho klom pa wo o hedai onyi enti na no mo me ko bon yi na dia kira ye kan de o ho abada to okay enti abe dia ko so but o ma na fa adwen dey enkom that ye o na kasem ko so and then won ti me kan chere marketplace bia be kwa obi preach won ti me chere me team station bia obi ma obi preach asem ko so globally asem and then about COVID-19 by obiti the fee or so the phone na or otinya masem or Facebook live okay na so for e kan kwesem che no yen how na esi akono else na onyanya sem enipa to afun is also say what the phone we ebesu onyanya sem no or the phone we polo or the phone we cabet or the phone no ebeye scamming okay enti e kon be billion wa e for so ti onyanya sem party ye hu Odifo ye bre no aye bre a enisansem benka Ghana fo ahwefo e wo munya yi a na ka ye bedomu esukopan e de ama wo mu na so say ye de mre e na edi eye edwuma ye de ya adase ne ye besan atoa eye ensem no eso na enche ye di ensie no we de evangelist mi be free so na je say wodi for ese penyi dware bia na so asentimi fem free so na me ma asoma ni ye ye de ensem no eba eye na wie ye no afutuo ben kokko ben na wo de be ma eye ahwefo a wo mo e show sabre ni na ye mfa ye komo twetwe no ensi mafutuo eba mpacho eni ahwefo nkasa mafutuo eba ko pe ahwefo
nyame ko fa mutie me o tuma TV so mutie na mutie ni Bible say money onakoponi for the first place mo asibiti money ne nkoani adifo evangelist wase money nyame nkrofo ni mo mbodi ye se open ye dia every musumu open ye dia efiri onyame ene nkofo nti eti nsema onyame na ne nkofo sika money di tiye enkase onyame difo we na kada nyefe osofo we kolo na dume bia Amos na okan nwan so onyame dance ehye no ema Amos ekenya nyasem ama empo adifo akesa kese amesi amazoriti na go to Amos 7 etinti nsem onyame nkrofo eka na yem practice na transform your life yesu nyasem Joshua 1:8 wasi yesu nyasem na pa ewia any day na ya brabo ebisi na me shira ebisi odifo na ye de ensem no esie no ye den and abeka de ache eye agafo efa ewiye mre no kwan ben so no mbefa so ada eye wo mo ehun so na wo echa kwan ene wo number 2 dwane ebisi ya meka kire ahwefo ni se ye tu ni kware na atwetwene the truth is no more je sia de ye hu se obi apensentreni o me kwa asori ama ya hyira me kwa asori ama matumi atoka me kwa asori ama matumi asifie entini nyina chi eyo but enu nye ade a edikan de edikan se hwehwe so ahine no emitri kanea na de aka nyina da or be kan seek first the kingdom of God and its righteousness and all other things shall be added. Amos chapter 8 verse 11 o si da ebedumre bi nya ya simple be tia hwehwe nya simple na wanya bi poere entie ya sa be ti se esu na esu kom diwa o pensua num na wonya bi no sana ebedumre bi a nyame se ko be pesofo bi se won kanchero odi fo bi so kacho evangelist bi so kacho apostle bi so kacho but onya na wantie po enti samri e na wo se wo tie yi wo ye okwaje ho adwuma o so se wi okwaje ho adwuma na emra ye wo mi ayemre boni na obi hwehwe nyame ma obi na mu wakasa kasa ye wo kakasa ire okwaje ho adwuma ti we e na me gya mu afefo nyinara se emra ye wo mi emre no e na adu obia boni hu modi se obeye very very careful any akwankyere me ko ha makoji we me ko ha makoji nyina ye bat ye hwehwe so rahine no e de ka oribeka ope ye kire kwan na paso ni edi nkomo bi ope se o asemi o nti ase obebise mu na number wetimi afra ye e wo so nie 0249 996262 0249996262 anya ade nyina na efe ene je se eska kokko yo odifo ebeda eye wase na nyame ehwo mo se tunsa different na se mampupu eyemti na abusia aha ene ede eye ensem no esi enne akwakoye dese de bia no enyiwa fidie no emfa emfa because munim se ye de woni pa ede emamu ye wo eye enkwaje ensem a chese aba ewo mu ensem a chese wo uti a wo behunu se ampa matie wo beka se waso nsuo ena waso ansa wo hunu bia ene emu eduro se de esi efa eden etiem enne ye kasa ede afa nsem bebre na eho dase na enso ye won nsem dodo na ede ema no tin on subscribe to your channel na here adoma no me notification bell me aso se de be nya upload video bia won sa etimi akam na wa share so ede ama afoforo ede amaye media ene akua sikapa makram Ewurade Nyankopon shira na Ewurade nyokese media de the major prophet kum chacha on say ne social media Facebook and YouTube no on say channels no adoson ba bi ba ko pe na sese odifo kum chacha me sole ya behwe eno ane adom channel no waje so untumi ntake bomoden na ba bi aye a wo hwe no YouTube and say Facebook no se free ho said your prophet kum chacha ma se free ho because on say ne mesi ko bi kura asese ne din your friend say tilapia sana odifo kum chacha ma se me YouTube ni me Facebook channel ni nyina e na me de aba adom channel untumi enter